گرافیکک جوارا آماده کردیم و دبینن نقشه سربازی لقامشلو یعنی خریطه عسکری لقامشلو دنوا چند روزین در باسپوی ده نقشه سربازی و بلافبونا یا دابشبونا هزان لباجار قامشلو دی گلکی براستی تبلیغ بوده کیجان هیز لکوداره کیجان هیز لکوداره چت که حسین عمر رفکار من اینفوگرافیکک آماده کردیه تیدا جهن هیزن جدا جدا تیدا دست نشان دکه اونه و گرافیکا کو وقت صورت کی پیشا چاوین واش کرده بده بینن بازار قامشلو جه دامزراندن ریوبری خسر و جه عالی سربازی امنی و اداری ده نوبرا هزین حکومت سوری و ریوبری خسر ده باید ده پرچه یعنی العالیه کی ریوبری خسر بریوده به العالیه دنج حکومت سوری بریوده به لپرانی تاخن روجلات و روج آوای بازار قامشلو ده دست هزین ریوبری خسر ده بون وكي تاخن قدور بك تاخي كجلكي ناسكريه للرجلات قامشلويه بشيريه هي ميسلون هي عنتريه جيك تاخن جلكي ناسكريه علايا هي قناه سويس هي جرنكه جي زندانك جلكي مزن لو دري اف حمول للرجلات باجر قامشلونه للرج اواجي طاخه غربي وهليليه ودردور نوان افانا حمود بن كنترولا ريفا خسر و تفده ميدانه يعني لبالافرخانه يا باجير وحتى شارقوشيه امني جيرد بيجن المربع الامني طاقه الوسطى دنابره هردو جادين قوتلي والوحده ده حتى سينوري باكوري كرساني بنصيبين يرى حمود بن كنترولا هزن حكومه سوريا دانا خطا سورون دبينن علي باكوري كرساني وانا حمود بن كنترولا حكومة سوريا يعني حكومة إدارة كي لباشوري قامشلوجي لجند طرطب فوجة توبخانية هزن عسكرية حكومة هيا وندبينن أفل الباشورة الجيرة خريطة طرطب هذا كمزنيا ارتيشا سوري لويدر دمينا تا خطاي هيا الباشوري قامشلو دكفك تا كعرب نشينا يعني لويدر عرب دمينن أو جي دست ميليسيان برافانية نجتماعي يعني نافليت كنا الدفاع الوطني ده او جي هزين سرب حكومه سوريا فانا لآلية كيدن لنافندا باجير يعني المركز باجير دو هزين خريستيانان هنا يك جي سوتوريا او سرب هسا ديفايا هزين سوريا ديمقراطيك لك هزين سوريان جي هنا او جي سرب حكومه فانا نها هزين روسيا جي هاتنا نافا باجار قامشلو وبنقاها سربازي لناديه زراعي الويداري نزيكي بالافغانيه قامشلو لور آوا کرنه هر وها هزین امریکی هنه دبینن لهیمونه هیمو بارگاه که سربازی یا هزین سوریا دموکراتیکه پشتی کو وکشیا بون هزین امریکی نه جاره کدن وگریان قامشلو بنگاه که سربازی لهیمو آماده کرنه دخازن لدردورا باجار قامشلوجی هنک سه چهار خالدن ین عسکری آوا بکن اف خریطه هون دبینن لآلیکی روسیا، لآلیکی حکومت سوریه، لآلیکی امریکا، لآلیکی هزین سر به حکومت سوریه و لآلیکی دنجی هزین سر به ریوبری خسر و باجار قامشلو ناو خدا پرچه کرنه. لی خالین استراتژیک جهن استراتژیک دبن کنترل حکومت سوریه دانه. ببینن سینور ابن سیبینی رد بن کنترل حکومت سوریه دایا. بالافرخانات بن کنترل حکومت سوریه دایا. مربع الامنی بن کنترل حکومت سوریه دایا. جهن گلکی استراتژیک و حساسن. ده چه مستاق